Ti hello perlok baro laslam ngam jupan mi video shu spangka Facebook ti mentak por ngadon ban penmi na mentak ka Facebook don way u bakarteng affiliate partnership ti perlok nga dang siyo ti nga try piru pilayo ti kerman kitu gi memperyo ru kin sayo ti perlok u monetization ru ngam paryo ra ti ngadang siyo tang neu affiliate partnership ti perlok mentang nyon how neu monetization ti page to affiliate partnership malayo ti page content monetization ngam paryo ti ngakermen ngan sayo no hi kumba ya phiru kumju phin sayo no hi perlok ti mentang ai no affiliate partnership ti perlok kumno ban at yau kineki advertise ten kong pihak ban ai ka Flipkart karba phiman tapi ai Flipkart kalong tengan ai dan ten ai allow sanyan allow perlok ti to almost there ti perlok menta sawan thagawai patka benta pihak ban pendap ya number phone jong phi number phone ba phi ai ha poka Facebook jong phi how account Facebook jong phi mo pihak ban ai kumne kumbanga rung ai te dadap to ngan ai continue te ap sipang on send ka OTP to la poi OTP jonga te ngan copy no direct ti ngan piece nang tu test I verify nang ta pade dadap verify test I continue ti hang tu dang almost there ti apspang tu kala I skip for now mo ti I skip for now perlok this I done all set here to la dat thon to te I done te menta kala long kumno ban le ki affiliate partnership te perlok menta ka ne ka Flipkart janga kala long ten bak swa ten bak direct number khoi te menta kala open page tin ai na hanya monetization ma ti pentum tagala lang ti lepi kwa ban at biang saka mentra ru phila ban at tu menta kala long kane ka yu ka Flipkart ti nada Flipkart tu paitan strong tu la long em ta phiap get start saka mentra ngan I get start saka mentra to almost there te menta hang ne kementra rupiah ban ai yo number phone jong phi kumju kumba phi ai ha katuka Flipkart ma ta dadap ai to phin ai ne don box barit to satik to ai dak tik te nda phila dep tik hang to sa ai continue te tun sawan ka OTP jong phi te to I allow ne block ne karba phimon to tang ba ka bahaban ai allow ma teng tu lawan ka OTP jong ka mentra ti ngan copy to kamlong nomor ba la da copy tu we mane te ngan sim non direct nane chrom ting tu ladap te hang ne rupiah ban ai te gu box barit tik hang tu sa I continue tin the philadap I continue to almost there te hang tu I done ma all set tu ladap
te la adap aidan te tu komentar ro kala long ka Flipkart ro kala long ban kane ko mut ban phe ba phin advertise mo perlok ba phin advertise ha ka shibu ha ki ka advertise jangka video jang phi te perlok phio jangka mai na kane ka Flipkart namaro phi la propose kane ka kitiar jangka Flipkart ni kitiar jangka Myntra ti phin sayo kamai khambun namaro phi la dab ya connection na kine te kan sasiu khambun phin sayo khambun ka monetization mo ka earning te perlok tang kumne hi kublai shibun ngin sekendu pat bye bye